Evo gospođi, za vas jedna kada. Manja. Koja je prognoza, gospodo? 1:0. 1:0 za Bosnu. Za Bosnu, svakog drugog. Evo imamo kolegicu na drugoj strani, snima nas. Jel sve snimno? Sve. Neka se. Evo ovako. Eto, snimio sam. Hvala. Nema na čem. Znači imamo ovdje u Grasu vatreni navijače Bosne i Hercegovine. A ja. Došli iz Crne Gore, da navijaju. A, to iz Crne Gore. Crna Gora nas podržava. Tako je. Evo, vatrena navijačica koja je rekla rezultat. Bosna i Hercegovina pobjeđuje. Naravno.